Ćao, dobrodošli u novi video. Htjela sam da snimim nešto drugo, ali ovaj video se jednostavno nametnuo zato što se nakupilo mnogo proizvoda, ja mislim da ih ima oko 50, ali sam probala da ih podelim po kategorijama, čisto kako bih skratila na vremenu. Pre nego što krenemo na sam video, odnosno pokazivanje praznih bočica, hoću samo da vam kažem da ako sam o nekom proizvodu već pričala u nekom prethodnom videu, u favoritima ili slično, stavit ću vam link ka tom videu ispod ovog videa, tako da, jer vas sada ima više i možda neki od vas jednostavno nisu čuli moje utiske o nekim proizvodima, a za one koji su čuli ne želim da se ponavljam, tako da ako vas neki proizvod interesuje malo više o kom ću danas pričati, jednostavno pogledajte te videe koje ću vam staviti. Krećemo od kategorije za telo i prvi na redu jesu ovi Balea gelovi za tuširanje. Stavljam ih zajedno zato što su sličnih mirisa, a i moji utisci su slični što se tiče ovih proizvoda. Dakle, ovaj bi trebao da miriše na šećernu vunu, ovaj na marshmallow i svakako očekujete nešto slatko kada vidite i etiketu, a i sam naziv proizvoda. I jedan i drugi proizvod su me malo razočarali što se tiče mirisa, jer kao što rekoh, svakako očekujete nešto slađe, a to ne dobijete. Dakle, izuzetno blagi mirisi, skoro da ne možete ni da osjetite. Sljedeći gel za tuširanje jeste Palmolive Vanilla Pleasure. Ovo je bilo u mojim favoritima. Gust gel za tuširanje, mirišljav, stvarno je onako zadovoljstvo tuširati se sa ovim, svakako sam kupila nekoliko puta i sigurno ću opet nekad. Dakle, da ne bih naglašavala za sve proizvode u nastavku da li ću kupiti ili ne, dakle kupit ću svaki proizvod ukoliko ne naglasim suprotno, odnosno ukoliko ne naglasim da mi se ne dopada i da ga ne bih kupila u budućnosti opet. Sljedeći gel za tuširanje jeste La Petite Marseillaise, ovo je od Badema, također gel za tuširanje koji je bio u mojim favoritima. Izuzetno lep miris, iako je od Badema i očekujete nešto napadno i slađe, svakako nije takav, onako nežan, ali slatkast miris i stvarno sam uživala i u ovom proizvodu. Sljedeći proizvod jeste, ja ne znam kako se ovo čita, Loctite, ne znam, gel za intimno pranje. Ova je za osjetljivu kožu i ja sam svakako ovim zadovoljna, jeste blag gel i jeste gel koji nema napadan i jak miris i nema neke dodatne hemikalije koji će vas iritirati, ali kao što sam u prethodnom videu naglasila, našla sam bolji koji je duplo jeftiniji od ovog. Sljedeći proizvod jeste Garnier Oil Beauty Scrub za telo. U ovom proizvodu sam stvarno uživala. Ima jak miris, jeste parfemski, ali svakako miris u kojem ćete uživati, a opet što se tiče samog peelinga, jači je i onako agresivniji za kožu, ostavlja onako, ako preterate sa ovim, ostavlja onako blago crvenilo, ali meni se to dopada, svakako dobar proizvod za povremeno korišćenje i njegova cena mislim da je bila oko 500 dinara, možete ga često naći. Sljedeća kategorija jeste kosa i moj prvi proizvod u ovoj kategoriji jeste Natura Siberica šampon, odnosno Oblepika Siberica. Dakle, to je neka njihova linija i sam proizvod sadrži tu biljku, odnosno svi proizvodi koji se tako nazivaju. Ovaj šampon jeste za sve tipove kose. Ja sam prezadovoljna ovim šamponom, odnosno i dalje mi je favorit i stojim iza svega onoga što sam rekla u tom prvom videu. Jedina zamerka koja i nije zamerka jeste što ovaj šampon dolazi u prevelikoj mililitraži, a moje teme, odnosno kosa, se zasitila posle određenog vremena. Nakon nekih 3 meseca se moje teme iritiralo nakon ovog šampona, odnosno postalo je otporno na ovaj šampon, tako da sam morala da pravim pauzu između ovog šampona, odnosno između korišćenja ovog šampona, ali svakako preporučujem ako imate osjetljivo teme ili jednostavno vodite računa o korišćenju ovakvih proizvoda, ovaj šampon bez sulfata, odnosno ima blažu verziju. Sljedeći proizvod je također bio u mojim prvim favoritima, a to je Garnier Ultra Dux Regenerator od masline, odnosno olive. Ovaj balzam mi se stvarno dopao, ima dobre sastojke, negde pri dnu ima silikona što meni ne smeta, jer inače sastav jeste dobar. Izuzetno mi se dopao proizvodi što se tiče nege, a i mnogo mi se dopao sam miris ovog proizvoda koji se blago zadržava u kosi i stvarno sam uživala koristeći ga. Sljedeći proizvod jeste Batiste, ovo je Cool Crisp Fresh.
Dakle, šampon za suvo pranje, ja nisam neki fan ovoga, odnosno nije nešto što ja mnogo trošim i intenzivno. Dakle, volim da imam jednostavno u nekim hitnim situacijama, odnosno nekada kada ne stignete da operete kosu, stvarno dobro dođe i stvarno da volumen koji ne možete da dobijete jednostavno nekim drugim proizvodom, možete feniranjem, ali ja jednostavno ne želim da gorim kosu samo zbog volumena. Dakle, svakako odličan proizvod, ali nije nešto što mislim da treba da se koristi mnogo često i intenzivno, jer zna da iritira teme. Sljedeći proizvod jeste šampon od Organic Shopa. Ovo je kao za volumen. On također ima sličan sastav kao ovaj prethodni koji sam vam pokazivala, ali nije šampon koji mi je prijao, odnosno kada mi se teme zasitilo od onog prethodnog koji sam vam pokazivala, imala sam onako blago perutanje na temenu, a ovaj proizvod jednostavno to nije sanirao i nije ublažio, čak mislim da se nakon ovog šampona iziritiralo dodatno, tako da nisam nešto bila zadovoljna ovim šamponom. Svakako ću probati i neke druge varijante ovog šampona, ali ovaj svakako ne. Dakle, oko mene je carstvo praznih vočica. Sljedeći proizvod jeste Alverde 2 u 1 prskalica za kosu sa aloe verom, hibiskusom, raznim uljima. Ovaj proizvod sam već nekoliko puta spominjala u raznim videima, jedan od njih je onaj Daj mi drugu šansu i iz tog razloga ovaj šampon nije potrošen do kraja, zato što mi se na prvu nije dopao i tako je stajao i sada mu je prošao rok trajanja. Pre svega ovaj proizvod preporučujem osobama koje imaju izuzetno suvu i oštećenu kosu i osobama koje ne vole, dakle, mnogo proizvoda za kosu, maske, regenerator i tako dalje. Ovaj proizvod će svakako biti dovoljan, dakle, nanosi se na mokru kosu. Sljedeća kategorija jesu ostali delovi tela, pa u skladu sa tim imamo Garnier Desodorans. Ovo je Light Freshness miris. Konkretno ovaj mi se ne dopada zato što je jači i intenzivniji miris, dakle osjećate ga, a ja volim ako već koristim parfem da se ovakvi proizvodi ne osjećaju previše. Dakle, proizvod kao proizvod je dobar, on će držati sve pod kontrolom ono što je potrebno, ali konkretno ovaj miris mi se ne dopada. Sljedeći proizvod jeste parfem Lolita Lempička. Ovo je jedan od mojih omiljenih parfema, jači, intenzivniji, dugotrajan. Mislim da je onako dosta sladak, ne mislim, nego znam, dosta sladak parfem. Ako volite takve, obavezno pogledajte ovaj. Curaprox četkice jesu proizvod koji ja volim i konstantno kupujem. Ja sam već spominjala da kada probate ove četkice i kada se vratite na one standardne, stvarno ćete imati osjećaj kao da šmirglate zube, tako da ako imate osjetljive desni ili zube, preporučujem ove Curaprox četkice, ima da se kupe u Dejanu. Bottega Verde krema za ruke, ovo je Argan del Maroko, ima jak miris, ali je lep miris i miris koji se zadržava onako na rukama, dakle, osjetit ćete taj miris kroz neko vreme kada namažete ovu kremu, ali pored toga krema dobro hidrira, iznenađujuće je, ali brzo sam je potrošila, možda za nekih mjesec dana, iako nisam samo nju koristila u tom periodu. Svakako krema gušće teksture, dobro hidrira i preporučujem je svakako. Sljedeći proizvod jeste ovaj puter za telo od Yves Rochera, ovo je Organic Vanila. Dobar proizvod i nije težak, iako sam u nekom videu napravila lapsus i rekla da ovo jeste proizvod teže strukture, ali nije, lagane je strukture, ali ima dobre sastojke koji će dobro hidrirati kožu tela. Svakako sam uživala u ovom proizvodu i preporučujem ga. Iako je miris onako slađi, nije miris koji je težak i napadan, brzo se upije proizvod u kožu, tako da preporučujem. Sljedeći proizvod jeste kokosovo ulje kojem je prošao rok trajanja i ne znam kako je to moglo da mi se desi, dakle neću o ovom pričati mnogo zato što sam već pričala, a i verovatno ste čuli mnogo utisaka o ovome na sve strane. Ono za šta ga ja koristim jeste isključivo kosa. Samo pazite, ako imate kožu koja je sklona nepravilnostima, odnosno sklona tome da vam se pune pore, svakako budite pažljivi sa ovim proizvodom jer jeste. Sljedeća kategorija jeste proizvode za lice i prvi proizvod jeste Avène Cleansing Gel.
Ovo je najbolji gel za umivanje lica koji sam ja probala, izuzetno dobre sastojke ima, ne isušuje kožu, a dovoljno dobro je čisti. Dakle, ovo je gel za negde mešovitu, masnu i problematičnu kožu, ne znam kakav bi bio za druge tipove kože, ali svakako možete da probate. Dakle, nema sapune, nema sulfate, izuzetno dobar proizvod o kom sam takođe već pričala. Sljedeći proizvod jeste nešto najbolje na svetu što sam ja probala, a to je The Body Shop ulje za skidanje šminke. Ovo je, kao što rekoh, najbolji proizvod. Jedina moja zamerka jeste to što ima lošu ovu pumpicu, odnosno bočicu, ne znam do čega je, i kada vi izbacujete proizvod napolje, proizvod se nakuplja i ovdje, onda se to sve sliva. Iako sam ja izuzetno nepedantna osoba, ali jednostavno vodim računa o tim stvarima i verujte mi, šta god uradili, nemoguće je to zaustaviti. Ja svakako kada ga nosim na putovanja obmotam papir oko njega, pa stavim jednu kesu pa drugu i jedino, kažem, je to problem kod ovog proizvoda. Izuzetno dugo traje, meni je trajao preko godinu dana, a potreban vam je jedan proizvod koji će bukvalno skinuti svu šminku, odnosno šta god imali na licu, vodootporno, teško, mnogo šminke. Stvarno, ovim proizvodom sam prezadovoljna. Sljedeći proizvod jeste Dr. Haučka krema za lice. Ovo je dnevna krema od Dunje ili Dinje. Ne znam sad tačno, stavit ću vam ovdje negdje, ali mislim da je od Dinje. Ova krema jeste izuzetno dobra, ima dobre sastojke. Ja sam je koristila prošle godine u ovom nekom periodu i ostala mi još malo, ali jednostavno ne želim da je koristim zato što joj je verovatno prošao rok trajanja jer je dosta vremena otvorena, tako da mora da ide u smeće. Sljedeći proizvod jeste Vichy Ideal Soleil krema sa zaštitnim faktorom 30. Ovo jeste proizvod koji ja često koristim i često posjedujem. Ova konkretno jeste malo teža i onako zamastit će vam malo lice, ali svakako možete nanositi šminku nakon nje. Mislim da bi pogodnija bila za osobe sa normalnom kožom, a ne mešovitom. Sljedeći proizvod jesu Lucija trake za depilaciju nausnica. Ja sam u nekom videu spomenula da iako nisam prezadovoljna njima, nekako ih iznova po navici kupujem. Jedne sa kojim sam onako zadovoljnija nego sa onim ostalim jesu ove u zelenom pakovanju. Sljedeći proizvod jeste ovaj Garnier primer za lice koji je na bazi silikona. Ja sam bila zadovoljna njim, dobro popuni pore, sa čim ja imam problema. Nisam primetila da nešto preterano produžava trajanje same šminke, samog pudera, ali sam svakako zadovoljna bila ovim proizvodom. Čula sam kao da su ga povukli iz prodaje, bar što se tiče našeg tržišta, ali ne znam još uvek koliko je ta informacija pouzdana, samo znam da ga nisam viđala. Sljedeći proizvod jeste Aurin Beauty Blender. Ja sam prezadovoljna ovim proizvodom i iznova ga kupujem. Za mene i po mojim nekim kriterijumima dovoljno mek i dovoljno tvrd da uradite sa njim sve ono što želite na licu, da izblendate, da korigujete. Stvarno sam zadovoljna ovim proizvodom. Sljedeći proizvod jeste nešto što ja dugo imam, to je Bourjois Healthy Balance puder u kamenu. Dakle, ovo je puder za matiranje, moj je bio u nijansi 53, skroz je potrošen. Onako je sitno mleven, skoro da ga i ne osjećate i pod prstima i na samom licu. Dobro matira i ja sam ga uglavnom koristila za predeo ispod očiju, odnosno za setovanje korektora, jer ne volim da dodatno gušim i pretrpavam lice ovakvim proizvodima, pa čak i da se zamastim u toku dana mi je mnogo prihvatljivije nego da dodatno gušim i začepljujem pore. Ja mislim da je ovo jedan od retkih proizvoda iz ove kategorije koji sam ja potrošila do kraja, odnosno neki mat karmin. Ovo je NYX u nijansi Stockholm. Ako vas nešto više interesuje o ovom proizvodu, nađite link u opisu. Ima još par proizvoda za lice, jedan od njih jeste La Roche-Posay hidratantna krema za mešovitu i masnu kožu. Ja sam već spominjala da sam prezadovoljna ovom kremom, dakle lagana krema koja vam neće zapušiti pore, a opet sa druge strane dovoljno hidratantna, ako nisam rekla, za mešovitu i masnu kožu. Sljedeći proizvod jeste tonik od Logone od Menthe i Melisa. Na prvo mesto ono što meni jeste bitno kod ovakvih proizvoda jeste da nema alkohola, ima onako osvežavajuć i blag miris,
meni je izuzetno prijao, odnosno mojoj koži, tako da svakako preporučujem ovaj tonik, on je za mešovitu i masnu kožu. Sljedeći proizvod jeste 70% alkohol, ovaj konkretno je iz Lilija. Dakle, koristim ga za razne namene, za dezinfekciju četkica za šminkanje i raznog tog pribora. Jedino što ću promeniti u budućnosti jeste da kupujem onaj u većem pakovanju, zato što se više isplati. Jedna stvar koja je za telo, a koja je zalutala po raznim kategorijama sada, jeste nikel balzam za stopala, koji je izuzetno hidratantan, izuzetno masan i stvarno sam bila prezadovoljna ovim proizvodom. Brzo oporavlja svaki kritičan deo na stopalima. Jedina moja zamerka jeste što nema nikakvu etiketu i nikakvu nalepnicu. Ja sam ga naručila u onoj kutiji Purity Box, čini mi se. Mislim da nikel proizvode možete naći na njihovom sajtu. Svakako sam bila zadovoljna proizvodom. Ne znam da li ima u većem pakovanju, mislim da je ovo tester i mislim da iz tog razloga nema nikakvu etiketu na sebi, tako da moja zamerka je nema osnova. I za kraj ću brzo preći kroz proizvode koji nemaju konkretno svoju kategoriju, odnosno neki imaju, ali sam se malo zabrojala. Prvo, moje omiljene Bekutan maramice koje ne koristim za lice i ne preporučujem korišćenje ovakvog proizvoda za konstantno skidanje šminke sa lica. Mislim da sam dovoljno brujala o tome. Druge moje omiljene jesu Kosili. Ovo sam već spominjala, ali jednostavno želim da spomenem za ljude koji možda nisu videli ili su novi na kanalu, a nisu stigli da odgledaju sve videe. Po mom mišljenju ovo su najbolji tupferi za skidanje šminke ili za šta god da koristite tupfere. Dovoljan je jedan tupfer i da odradi posao, dakle neće vam trebati 3, 4, 5, koliko god onih malih, a cena je prilično ista. Sljedeći proizvod jesu ovi Venus brijači, kojima sam ja bila prezadovoljna i spominjala sam ih u mojim prvim favoritima. Ne znam šta se desilo sa posljednjih nekoliko komada, zato što u ovom pakovanju dolazi 6 brijača. Posljednja 2 ili 3 brijača su se toliko brzo istupili, ali je verovatno do mene. Sigurno ću ih kupiti opet da vidim do koga je bilo, da li do mene ili njih. Svakako ne znam šta da vam kažem, jedino što sad mogu da kažem jeste da su svako isplatljivi, zato što dolazi 6 brijača za 300. Za kraj naravno čepovi. Ako ne znate o čemu se radi, a sumnjam u to, svakako stavit ću vam link ka akciji koja se zove Čepom do osmeha, da možete da pročitate malo više o tome. Ja ih pratim na Instagramu i stvarno je mnogo lepo kada vidite da je neko dobio kolica ili neko drugo pomagalo koje je njemu potrebno uz pomoć ove akcije i uz pomoć ljudi koji skupljaju čepove. Zato vas pozivam, ako se do sada niste priključili ovoj akciji, da se priključite. Nadam se da vam se dopao video i da ste uživali. Toliko od mene, vidimo se u sljedećem. Ćao!